poltak thani sompariat ningani kan lo thleng tareng mai khovel thuthar langsar kan han lor le dona Donald Trump chuan Venezuela a oil tanker block turin thu pek ati chuaka Maduro chunga pressure lian tak akalpui US sipai Caribbean Sea omten Venezuela lu chuan be turangai ani lai khan voin thleng hian boruak Indo na Venezuela nen Indo na lian omlovin thil lakala chuti lai chuan President Donald Trump chuan December ni sompur ka tang khan Venezuela rama sanction oil tanker zongzong khapna thupek ati chuaka hian shruaitu Nicolás Maduro chunga norna ati zual zel bokani ethil hi karmasa khani was sipaiten Venezuela tuipui kama oil tanker an man hnuwa thlengania hi hebiala sipai chakna pung chhomek lai thil thlengani boka social media blockade ani thu puanani Mr. Trump chuan Venezuela hian ruihlo tol ruk le sualna dangkai hnoya chumi tan chuan oil chu sumhuna lan mangna sa ni in na soya hemi wang hian an oil po hi block sak ani don thu apuang ta ani Venezuela ram chunga lut le chuak tur sanction oil tankers zongzong te total and complete blockade turin order ka pe ni ti in Trump chuan a truth social platform a asiak Trump chuan Caribbean tuipuya US naval armada lian tak tak tuna khom mek te chu Venezuela ina amma kan hena tanga an ruk bo oil len le assets dang zongzong United States of America anon thlen le malo chuan chutiang nor na chu alien chhotel tel don ni in asoi bokani kan hre tangkhanin US Indo long lian tak tak Indo long rual destroyer frigates ti te helai Caribbean tuipuya hian anin chek mur mayania ruihlo asum don na chutiang kaltlang na kongpui motakani wangle chumi phurtu longte US sipaite hian dang chatin be puan thlak ania US a ruihlo tamtak ron luna kong Venezuela atanga ron phurluna kong Caribbean tuipuya hian US naval force te chuanin be pui an thlak to voi somni le pali zet mai tun thleng hian be pui thlak nan kalpui to hei wang hianin mi sangkhat don narco terrorist an that to nge hania ethil kalme ka hianin US sipai te hian Venezuela an be mai tura ngai khan yamaro chu voin thlengin an be thom hria talani lawa Trump hian eng agenda dang nge nei ti te ruihlo do pol be tur ringot hian Indo long rual hatiang zat tui hnoi long te thlengin aircraft carrier tele thlona rol tak tak F-35 te mai baka bomber te thlengin henglai biala hian US-in a chhopania ruihlo do pol be tur ringot chuan heng ral thuam a chhop te hi tamlu toka alien thamma ma enge chu chuanin Venezuela be tumin US hian ro manna asiamani ti chumi tam tak ngai dana ni pha nge ni kha ole Putin chuan nei to ho to pa chu na takina beya achan chu hei hianin Indo atlangani Indo lam ahoi ngar ni ti in Putin chuana puwa hetiangan kalsela ni chuanin Indo na lian tak ma chhon tura in buat sayangai don ni na soi Putin a chuanin Ukraine President Volodymyr Zelensky an Ukraine rama Indo na ti top tura in rem na siam tura US ina ro manna kalpui rotnate asoi chungchanga hi soi chuakin US in ro manna siam hi a hlotin lo na turin nei to ho tu pa hian ma ala charchar ni tin Putin chuan lungoi lo thu le nei to chuan Indo han song ani chuan chu keni pon lom takin kan pomanga yang tin Putin chuan a soi Russia President Vladimir Putin chuan Russia ne na Indo na lian tak nei turin khotlangram te anin bot sei nein Putin chuan a puwa hi na takina soisel Putin hian karmasa khan Berlin NATO Secretary General Magro te thu soi chu a chang leta he NATO sipai pol hi mana tang to in kan pile pu hun lai tang to in minor tu an nia chuwangin Indo an pe ni chuan emo chutiang lo thei lo din huna minor lu ta ni chuanin geni pon tlan chet kan tum lem lo ti na soi Russia President chuan Europa mi pui te chu Russia na Indo na nei hlo nei nan khatani ti na soya khotlangram hruai tu te chu hysteria whipping up tin Reuters kaltlangin Putin chuan a pu bokani ka soinon fawa hi thudik lo ania thubeng cheng takani European ramte tan
Russia hi ramhlo anga soi hi adik lovani tina soi barina thu soina NATO Secretary Margaret Khan tangrual ramte hian nakin loka Russia chet theina tur laka anin ve na ngai thu te chu aman mothak je hi in relevem ni tin Europe ram tam tak kha atur ni in alanga nakin loka Indo na lian joka thlenlo na turin defense spending defense lama an sum man tur tipung turin le ral thuam thajok le tamjok a siam turin Margaret Khan ko thlanga thopui le Europe rama thopui te angen ni kha Russia target le tur hi ke mani kan ni chuwangin hei kan hret lo ka hlawa kan ngoi re mama ani in ka hria ti in Margaret Khan a soi aman mothak na in hrelo ni mai thei action nei hun chu tun hi ni ati Margaret chuan Russia hian Indo na Europa aron thlen me ka ni ti in anin pe angai thu Margaret chuan a soya hi Putin a chuan a hel ngal viau mai Putin chuan Ukraine chu go khan na a thon le a Russia President Putin chuan Ukraine le khothlang ram te chu soiselin remna zonga inbiak na amonom zonga inbiak na chuan ban sana amonom zonga boro kalmek le inrem na om thei tura inbiak na ommek te a hlo cham veka NATO thu vei rovanga a hlo tling lo veka ni chuanin Russia chuan Ukraine ram chu sipai mangin ala vek ton ani ti in Putin chuan a soi Moscow Defense Ministry official te akom na Putin chuan Ukraine Indo na chungchang soin special military operation a thil tumte ti hlotlina ninge yang ati Putin a thu soi hi kumli chung jet Indo na omto Donald Trump ana iramna om theina tana ma alak lai me ka thil thleng ni in Kyiv hi territorial concession siam tura norna natak manga pressure pek me ka ni boka US President Donald Trump chuan Indo pi panhina noi Europa buaina chuakna sa ber chu ti top tumin ma ala mek zela maru chu malak na hi asot lo via mai heti lai hen Ukraine ramza asom pakwa ai tam thunun to nia in chal tu Russia hian aram la ka tang hian in hnuk dok do hrilova Ukraine ko chaklam Donbas bial pumpui Ukraine hian an chuasan ve thawangai dona chu trama ro man na siamang khana ni Donbas bial hi Ukraine ko chak bial pani Russia na la ka tum te kha an nia helai hmuna hin Ukraine sipai engemaw zatan lo oma tin Kramatorsk le Slovians ko puilian pani te po Ukraine hian an la thunun me ka nia chunga tang chuanin Ukraine an inthiar chuak anga Ukraine omna hmun te chu buffer zone a puan an ni anga ti chu trama ro man na zinga khana tel ani chutianga ni chuanin Russia po hianin helai rambial pani ni lo hmun danga athunun me ka tangina sipai te athiar chuak ve bokang ti te ania hi anna khel lei tlang ani ber mai ole thilmak tak mai Middle East a thlenga Israel le Egypt chuan insum don ton na han kalpui vele ta hi thil thleng ngai zen lo ania trama malak na khanin Israel le Egyptian normalization thuthlung vonin ram pakhat anga insum don ton na thlengin sarkar pakhatin enton na angkha an kalpui ani kha hi tuna hianin natural gas supply chungchang in ram na lian tak mai an kalpui veta hi thil chin chiatlak tak mai historic moment ania dene hu chuan Egypt ne natural gas chungchang in ram na dollar tluk lading on somthum pali point pasari manan nei thu apuang chuak Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chanchina athenom ram Egypt ne na energy deal lian ber an nei thu hi apuanga kumlo am tur chungin Israel economy chu sekel tluk lading on tam taken tipung theidon ni in kan ngai ati Energy Minister Eli Cohen ne na video thu chua siamin Netanyahu chuan Cairo ne na natural gas deal an nei chu sekel tluk lading on zale som pani a dollar zong chuan dollar tluk lading on somthum pali point pasari manani thu asoya heng zinga sekel tluk lading on somnga pariat dollar zong dollar tluk lading on som pariat chu vantlang sumbo maalut don ti soin kumli chungin sekel maktadoi zanga a dollar zong chuan dollar maktadoi zale somnga panga vel chu state ta nakal dona hi kumsan hele somthum pathuma chuan sekel tluk lading on ruk dollar tluk lading on khat point pakwa akai chaudon ni in kan be sei ati netane hu chuan ram na hi America company Chevron nen an kalpui don ti soin Israel partner tenen Egypt gas and supply don
he poisa hian zirna hriselna infrastructure ven himna thangthar lawam turte hmalam hun ati chakdon ani tin natine hu chuan soya hei hi Israel momo poimo tak ven himna telin chutianga phuruk theinan enfia nuwa chopum ani hedi la hian Israel din munchu regional energy superpower rangana satakati chakani ta regional stability asiam bogdona tin netene hu chuan soya ramdang te chu Israel tuipuya gas zong turin a hip khom dona company te chu Israel mi te hna natural gas company te chu Israel hna tranga natural gas leiturin man ron la kangai to dona ni Israel sarkar tan oil jak dang tuna hian kan nei le ta ni tin netene hu chuan soya Israel prime minister netene hu boarding ko hen chuan hedil hi Israel tan chuan historic moment di na soya anram chanchen export deal lian ber ani thua soi natural gas hi Israel tan chuan strategic assets ani tin eli ko hen chuan soi bok Israel farm new met energy chuan ogas lakhan Egypt na natural gas pek na tur dollar tlung lading an somthum panga inrem na an zia thu no puang to ma se ti ra chuan ko henan apom du lo wangin hedil hian ma hason lo renga Israel market in fair price adong don ti rin na lo wang kha ania ko hen hian he thil thon chua hian Israel natural gas reserve ati che thei turanga ya wang kha nin apom pui lo renga ni Iwasen ko hen le netene hu te Egypt nena inrem na siam turin anurahma alak pui boka US Energy Secretary Chris Wright chuan October thakhan ni rokchamin Israel atloa ko henan inrem na azia du lo wangin hedil hi anthul man nge ni Washington in he inrem na hi angai ven chan chu Israel le Egypt te chu economic interest economic lama wanzar noya chetla dun tur le in le chin na thar siam thayani bai sevang ni in media than khat te chuan antar langani October ni serisana le somni pathuma Hamas beina le anulama thil thang gaza indona wangin kumni kal ta chung khan rampani in le china boy hle a Trump administration chuan hei hi thak dang lama duwa man na charchara Israel le thenom ramte inkara mason na dang in le china thar om le theina tur bai sain malama lian tak Trump hena kalpuya etine hu le Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi te samita Trump chuan atel puya biakram na atho puya atopa chuanin deal hi zia thei anitani o heti lai hian Syria ISIS na US milesa US pai panhila civil pakhatan tha te ruang chu US a phur thlen anita Trump chuan zana chi bai alo buk US President Donald Trump chuan Syria thalera ISIS in anlambun wanga thi Iowa National Guard member panhile US civil mi tongle tu pakhat chu zana ahlana anchungte atorpui takzet thule anrong bol sak anram nena anrun kirtani ti in Trump chuanin chibai hello bukani Trump hian Delaware Devon Air Force Base a serviceman le civil boral chungte hi amwa hi US service member te action choi moina atana an mantrin ritual ro pui tak ania civil mi po hi transfer a hian tel ani Trump hasabera handover a hian voying amaza ta zina vikhachu president ni lain president kan yakati tur har saber zinga mini ati Siramagat panhi thi te hi Sergeant Adrian Torres le William Nathaniel Howard te First Squadron 113 Cavalry Regiment member vevete Iowa National Guard mi le sa te Syrian duty lai kha ISIS tenan lambuna an thatania zinga khan civil mi pakhat potel lani kha he pe khole thlenga hian Iowa National Guard member dang pathum an hliam boka Islamic State Paul te chuan an ti ni in chala Syria khochak lam US pai omna hmuna be pui Islamic State hoin an thla kani US President Trump chuan ISIS te chunga anathayang berat chet ani tur thu soin US National Guard thi te hi US chuan angai thu tak hle a chanlet lewin an liam mai don lo ni na soya eng takin ngen chet de eng takin nge US hian chet la ka tum ngai chang zel an yang chu heti lai hian Russia Ukraine Indo na halakal chhomi mi rengmaya biagram tuma malakna lian tak umma sela ground a silai puakala chol lovani Ukraine drone de chuan Russia chimlam longchol mun Rostov on Don an be hetai hen tanker long oil phur long an kap nia soyania
mi engemaw zat an thi hliam an awm bawk a thi leh hliam zat hi puan chhual ani lo chuti lai chuan emergency team drone hmanga tanker long Ukraine in an bei chuta kang meina tak ti mi tumin theito pan chhuwa ve bawk a an buai tlang hle Ukraine sipai te chuan Russia Krasnodar biala Sloviansk oil refinery a bepui thlak an kalpui chhun zom bawk ani chuti lai chuan Ukraine Zaporizhia a apartment block chu Russia chuan a bei ve bawk a in chanton na lian tak a awma heta hian mi somni parukan hliam nia soi ani Ukraine sipai te chuan Kupiansk khopui za asom ko velan thunun heti lai hian Ukraine lam thu chuadana chuanin Kupiansk khopui za asom ko velan thunun let ni in an in soi hei Russia chuan thlamasa kan an thunun ni in an in soya maro chu Ukraine hian hei la let le in beilet le in tuna hian za asom ko velan thunun let le to ni in an soi Russia sipai te chuan Ukraine khochak lam Dnipropetrovsk biala Heras Mivka khua han la thar le ta ni in Moscow Ministry of Defense chuan an puang ve boka ka tiang khan ground lama in beiton na lian tak oma in norton na om mek ti tuna kan ngai thla ka tang khana chiang mai ome ole soitur tama puan tur oma kan puang seng hrilo hi ani ber mai tuponi se thuthar ber kan ngai chang zelanga Indo na thuthar ram bial buainate channel a hin kan ti chuak thina international news politics le cover in lum le dante channel a hian kim chang le regular takin ti chu athina ni an lo ngai chang zel don nia tu tok le potang